Ngone bantola nan men kalugwat mowe imentiangi tumol sakaratan kapung wow bangku pernah sementara ko JS ko egi sapul makupur sulap me kacin kaiber peonarak soko en to be you utun pe sarawo tunsak eri sang men kalugwat ban merel to ko tun winu wisak karos imentiangi tumol sakaratan kaiboni wow peonarak so en wasala balap sang rawon ki sunan kenenu Likan nan kini lepenmor lepmor wasai uliso kan koros nalaim seriso kan koros sumakan mesin cakai o lengleng kanot kan koros kasabul wawat speaker o yang pinang ko kusunet kan koros dona sego wawat sun kupung labalap and waynu sumas and ko sapon waynu musik pelintal kan koros li sumas kan koros li pelintal kan koros o tun waynu musik sang luka del juari pil patroila pus taka sampai pe kan karos nan lepen nan iraben wenu pueki kesti lator ngawia amen sabul men wenu ulia benan momot en puinen ko kusunet kaisak o pueki kesti lator patrowan pulikiti terresign sanger nan puko kesempal wat ki pelongan-longan Pukotekan me tumalengi answer word on SPC the South Pacific Community Micronesian region. Okay. Puevi kestilatore patrowan dia puko and council member and puinen ko kusinet and wenu eledar chenta and sereo nan uliepe nan momot and puinen ko kusinet and wenu answer word o imakareta Uyepen share chenta watch kan appointment to one rose manaman and supplement winu person and kusunet me inotier kan menen irelaut wano retrictuk tayo and constitution only uyepen share chenta nan punyong kusunet tan kin auta poen kanakela duwana sun totok me duluwe Auta e share wat kan kosantisam ususen moe me chenta o pita santa. Kandidat me aledu usus ko walu tanut motedi o auta share chenta. Samni katete kan me sensal sanger nan official result and election chairman Rusio Moses Jr. Ima katete ta Pumila and usus lap mawiyawi ni November isak tuwaw ni akatete ni sopi kasal ma candidate elect Petrus Bernardo ma number 8 nan kosandian usus lapot met mabilkare ta sang ni puko may tumalem kitan ilagan sabun man waynu dosan and kusunnet Irelaut wano retrictuk tayo nintuan ukitakilar ipatrawan kalau kita ramut may risakeo ma Petrus Bernardo banaw teta share chenta wat sang ni menanilak ileilak koros and irelaut wano retrictuk tayo and tosan and kusunet and waynu kalau kita nimangin pay ni parent kauno may risakeo Riesakeo, Nuwao, ngay, sa Chief Minister Robino April.